IFM News. Lokal. Naigat ti preparasyon ti Department of Education Schools Division of Ilocos Norte para iti Region 1 Athletic Association ang maangay sa Candon City, Ilocos Sur into no Abril. Segun kini Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas, akas taunay ti panagyaman na kini Governor Cecilia Araneta Marcos tapilatgan na tikit daw ng Apollo ngal daw at panagensayo digiti atleta. Inayon pa ni Attorney Balderas, anak na house digiti atleta ngam saan da binabayan digiti academics digito yung atleta. Well, una-unay na grantan ni Apo Gobernador na mangtad iti para 60-day training ti athletes tayo. So may baga na medyo mas competitive lagi ito yung athletes tayo kata. Well, in-house training namin dajay. Binuyo kami ti academics, kami binabayan ti academics tubing, mamati kami nga iti athletic competition, hanlaan nga competition iti physical, with no strength. At the end of the day, the difference among athletes kada jay preparasyon iti emotion da, psychological make-up da, kasama ti intellectual ability da. Kabayatan na, kung natin opisyal at panagensayo digiti atleta kat saan lang nga para ti physical, kastamit kadagiti karakter da, disiplina, sportsmanship, kan kang runana, iti academics. So, dato yung training tit holistic, hanlaan nga training ti physical, matrain da iti napimpas nga karakter, discipline, sportsmanship, can even academics. So nga, the J classroom in Japan ni J training camp. May naigiti da ito'y inbatad dator ni Balderas kay karagatan da amin na kabaylan da tapno matulungan digito yung atleta iti Division of Ilocos Norte. Para ti IFM News, Idol Rin Santos, Tatak, IFM!